Sanibonani namukele kwi-News. Well, kwivideo sanamhlanje sophendula-ke imibuzo enihlezi niyibuza yona ukuthi engabe-ke labantu esibabona laphana KwaBaba, angabe-ke uma bengekho on screen bahlalisana nobani noma bahlekisana nobani. Ngaphambi siqhube nevidiyo yethu mbukeli, bencela laphana-ke ulike le video uphinde usubscribe kuyo-ke channel yethu ke-News ukuze uzohlezi u-updated-ke ngey'ndaba-ke thintana-ke namatelenovela khona la eNingizimu Afrika.